Pemirsa, tokoh politik sepisanan, Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Megawati, ngerauhin acara penyukserahan penghargaan hak kekayaan intelektual HAKI Majeng Angga UMKM sejebak Bali, megenah ring Balai Budaya Ide Dewa Istri Kania. Pengerau Megawati kesarengin oleh Menteri Hukum RI, jajaran Kementerian Sarema Paikatan, Gubernur saha Wakil Gubernur Bali, penyukserahan haki puniki, dados pengupaya untuk nyokong penyayuban hukum majeng karya-karya lokal Bali, pemekasnya nih saking angga UMKM saha komunitas adat, sawetara karya sane pacang terima penghargaan, rau saking makudang-kudang widang, ngawit saking seni rupa, kriya, kantos ekspresi budaya tradisional, sekadi lukisan gaya batuan Gianyar, antil sanda tabanan, miwah sawetara merek dagang duen angga usaha sekadi I Gusti Ngurah Gunawan, Basuki Sakti, miwah I Gusti Bagus Sumertana, lianan punika, hak cipta taler kecen majeng karya tari Anak Agung Gede Agung Putra, tur karya kreatif sekadi konsep nangun sakerti loka Bali, saha ekspresi budaya ogoh-ogoh, produk tenun kas sekadi cepuk tanglat saking Nusa Penida, taler munggah dados daftar penerima. Hendra, Bali TV.